very constructive and fruitful discussions, as we always have. I understand many of the challenges, but I can also see that there are a lot of efforts going on in order to secure that Malta can live up to its CO2 targets as well as its renewables targets. Il-Gvern diġà huwa kommess li jonfoq kważi 4 miljun euro sabiex naraw li l-bini pubbliku tagħna jikkonsma anqas enerġija. U aħna kommessi li nonfqu dawk il-flus ħalli innaqsu bi kważi kwart tal-konsum tal-enerġija fil-bini pubbliku. Ferm qabel l-istrateġija konna minna proposta biex nonfqu 56 miljun euro fondi tal-Unjoni Ewropea biex innaqsu il-problema tal-arar. Imma mhux innaqsu biss il-problema tal-arar, imma nżidu il-volum tal-ħażna tal-ilma f'pajjiżna biktar minn 3 darbiet dak li għandna llum.